सक्ष्टा जोजलपा लासा संस्कृति सम्पदा वो बाखन बनाचनो टोन दता ठोंचक सवाइल थैना बाखन मको प्याखन मको चिनाखन मको छफो चोखम भन्तेना तो चोखै चोमी प्रमोद अमात्य ख छौ इले येले अशोक सिनेमा हले ल्युने न्यारा रेगो टले बोलम ठौकने अमेरिका चुनाडीमा फाजुया छा खण्डु ठ्याउ चुसु खट वेकया शुक्रबारे गन्थन नाङो सफ्टी चंग टफ मछि चोसु मध्ये ठुन छफ न्याफु चोसु ख झण्डै नेता बनेको शीर्षकित नेवा भाषा भाइला झन्नेले नेता या टेंगो का नाचुना भाइला नाचुनको गुल्ट मिले जो मजु मस्यु ठोसफो खे भाषा चुयाटो ख ठोइटा नेवा भाषा भाइला यो ख ताई भाइलके मौलिक चोसी दोगो सवा उल्दै मको 25% मौलिक तत्वनी अले 25% भाइ युमेसी बिचा मचाके के दुठाउनी ह उगे ठो चोसी न अठिया मजु खैमको आ नेना दिस झन्नेले नेता या टेंगो थो जादु व फुकफाक विद्या अभ्यास कम्पट्या मजोजी झन ल्याम्लेला अझ खपट्या जुगे मुक्त तर तन्त्र मन्त्र ढास शेख सिक मास्टु वनी छन जी मिलेजुम पासमेस न छौ खजुनाउल जिमठा टले सिकिम छम गजबम तान्त्रिक वौडु व मनुय ख्वास या वेग बारे ठ्याक्कै मिलेजुक ताफु ताग मतलब छुटासा व तान्त्रिक ख ख पहिसबानी याफु तयो ख वञ्जना टौ ज्याजन छन वे तान्त्रिक खञ्जना व तलिम दुय हाकि फो तलिम जाकी पिका फुर्काटाल ताटे तलिम प्यावको जाकी हो दुय खिर डेकी जिकी जी मखुजी जुजु जी ठगे मिखा दुरुप्या वो ख टापिन नाप्लट उके वो तान्त्रिक चमत्कार ला सुहे माल्टे यो मोटी होला ठैट न ठग भविष्यवाणी सिक मास्टर बोगले गन ठंज ठो इन्जिनियर जुजिरका भविष्यवाणी याइले दयो आस न जुल जे उले विद्युत विभाग ओभरसियर थ इन्जिनियर जु गजाउ टरङ रहर इन्जिनियर जुलके संसारै टकाउ ठ्या जुनी छौ ख ढास पक्का ख इन्जिनियर डाक्टर जुलके ढास ब्याय खछिट ढास अपु वो तान्त्रिक के जे इन्जिनियर जुलके जिमो गा निनिगु मोटी तया पासे छेन वो तान्त्रिक वइगु ढाल ओके ओखनो पासे छे वना तान्त्रिक ठगु परम्परा झाक्रे ओस फिनाटल व ठग निहने मिचा गाटल जी खन मि नयको चोटन सुट अले ओके ठगु पालाट प्यात प्याट टाल तामी झाक्रे टथे डिग डिग खट छक छक मिक कनि छक छक मिक टिसी अले टाठे मठाठे ना पुनु पुनु छु मन्त्र बोन जख मुनु त यकुडु शख्सियत मने ठग बारे व छु ताइला र यो चाहिँ सिके हटाचा ठटास वे इन्जिनियरिङको ध्यान मेगु छु निनि माग मरो जि मुनु या छोटाली म तन्त्र मन्त्र पट्या मुजुन टाइमा हाना तान्त्रिक छ इन्जिनियर जुइरका ठास यो थे न्याम ठै त ठग या जको ध्यान मेप स छुइन व छुलिस बिल्डेको छुए ध्यान म छौ खडास जिल्लुमा जिम पास क्षमतास ठजा खे भ्या बच्चे पट्या मुजुम वो अनस्वेट टकन मोगले जिमसा जाकी निगच उट भागेका जुनावे हो गजब जुल वो जाके ठीक त पासेको चाल चलन बानी बेहोरा डक्के पाछे पाछे जुगते हालो वो तान्त्रिक महाराज ओहो गुस्यु जे वो ठाउनिना जिमे सकले गजब या जुल जिगो पावल वो तान्त्रिक नाच थे डिग डिग खाना छ जिङना टोटा जी भविष्य छुजी महाराज वो मी छु वल मी वानक चाट व पक्क मिक टिस्ट अले फुन फुन हाल सुताल मुसु लुमुम तर वो ढाउ छौ खडास लुम छ भविष्य व्यापारी जी तस्कं गजब न जी जीवने गुने ठेउ छै व्यापारी न दो न जिम बाजा कहाँ कहाँ बाज पिनसा व्यापारी आगदो अझ जिम बाजाला जागिरदार जी हानन्जना व्यापार ल पक्क न जी मुख जी व्यापारी मुजुस मे छुजी तान्त्रिक महाराज छ व्यापारी मुजुस नेताजी महाराज कुछनार ल ल्याखना सोस जिगो लियो जिपे मुक्कन दस न्याम डेकटा ठाकुए छुकी नेता ठोखनल लुइ मखटा जिम पासा टपेङ केटा ल महाराज ठोइट इन्जिनियर जी टरङ इच्छा दो वो इन्जिनियर जी फैले के फै मखो महाराज सा मिख टिस नाच्न अले डिग डिग खाता मिख टिस ना व सुखन मुसु व टया ल तो मनो इन्जिनियर गुब्ले जी मखो का फसा मटिए मलु व मटिए मटे लिस वला जी बफर मच टोले जुल खय अटे टोले जी मागु वला थजा खपट्या मुयो त मुटी वसा उब्ले रास मने ढाठे जी इन्जिनियर जी मुख के छु त मुटी होला जी इन्जिनियर मजुल के छु जी त गुब्ले विचार यन मरो नेले न जुले न इन्जिनियर या जी जुको इच्छा अट्ला वो तान्त्रिक हो तन्त्र मन्त्र न जित पनि मफ्त जिगो इच्छा या त ठगो मिनेट हो भाग्य ना छन् जी इन्जिनियर जु हाट होता उब्लेन छ ठौटको जी सु तान्त्रिक ख्वासो मुले वो तान्त्रिक जित झन्नेले नेता या ट्याउ पासपे छक छिकपिन्छ अनुमान नान दिससा वो तान्त्रिक भइसबानी याद हे ढाट्या जिन्नेटा जुग जुसा ठुबले जिछिना चुनजी मेग छोम यासा न्याम खुम हनुमान त पक्क न ठग लिउ लिउ या ज्या चुनजी मोखला चुसु थने कोतल
न्याना दिला प्रमोद अमात्य इंजीनियर जीगु मगस वेकला टाटे वेक इंजीनियर मुजु से नेता जुसा इंजीनियर देसन कमाया म फुटेबा वेकला कमायना चुन्दुसे हाको सिनु गाडी लका हिल्थे हिटु हिला ज्याचुन्जी जिगो विचारले ठठे होला पर छुगो विचारे छुगोल थे चोसो न्याना दिग्ने यक्को सुबा